Hi hi යාළුවනේ කොහමද කට්ටියම හොඳින් ඉන්නවද ඔයගොල්ලෝ ගොඩාක් හොඳින් ඉන්නෝනේ අද ඉතින් වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලන්න ඉතින් සුපිරිම ඔෆර් එකක් ගෙනලා තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ ලොකු ඩබල් බෙඩ් ෂීට් එක තමයි ගෙනලා තියෙන්නේ මොන්රා බෙඩ් ෂීට් එක. ඉතින් මෙන්න මේක ඇවිල්ලා කෑලි 12ක්ම ගන්නවා ඩිනාර් 6මාරයි කුවේට් එක ඕන දෙනකට ෆ්‍රී ඩිලිවරි. ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ ලස්සන කුට්ටර තියෙනවා. ඉතින් කොට්ටවර 12ම වෙන්නේ ඩිනාර් 3මාරයි කුවේට් එක ඕන දෙනකට ෆ්‍රී ඩිලිවරි. මේක ඇවිල්ලා සාම්පල් විතරයි පෙන්නන්නේ. මේක ඇවිල්ලා පාට ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ නිසා පාට වල වෙනස් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට එකම පාටෙන් කොට්ටවර දෙක එනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ කොට්ටවර 12කුයි බෙඩ් ෂීට් 12කුත් ගන්නවා නම් ඩිනාර් 9මාරයි කුවේට් එක ඕන දෙනකට ෆ්‍රී ඩිලිවරි. කාට හරි ඕන නම් කෝල් එක දාන්න කෑලි 24 වෙන්නේ ඩිනාර් 9මාරයි. ඉතින් කාට හරි ඕන නම් කෝල් එක දාන්න අපේ නම්බරේ 56 67 86 17 අනිත් නම්බරේ 66 70 96 17. ඒ වගේම බෙඩ් ෂීට් එක නම් පාට 4කින් තමයි එන්නේ. ඉතින් මම පෙන්නපු නිල් පාට තියෙනවා, ඒ වගේම කොළ පාට තියෙනවා. මේ තෙමිලි පාට තියෙනවා, රෝස පාට තියෙනවා. ඉතින් පාට 4කින් එනවා බෙඩ් ෂීට් එක. බෙඩ් ෂීට් 12ම වෙන්න ගන්නව නම් ඩිනාර් 6මාරයි. කොට්ටොර විතරක් ගන්නවා නම් 3මාරයි කොට්ටොර 12ක්. ඒ වගේම දෙකම ගන්නවා නම් කෑලි 24ම ගන්නවා නම් ඩිනාර් 9මාරයි. ඉතින් සුපිරිම ඔෆர் එකක් තමයි කවුරුත් මිස් කරගන්න එපා. நாங்க வந்து இன்னைக்கு வந்து நல்ல ஒரு ஆஃபருக்கு வந்திரோம். இந்த ஆஃபர் வந்து இந்த மொன்ரா பெட் ஷீட். இது வந்து டபுள் பெட் ஷீட், பெரிய பெட் ஷீட். இதுல வந்து 12 பீஸ் எடுக்கணும்னு சொன்னா 6 டினார் போயிட்டுங்க ஃப்ரீ டெலிவரி. அதுல வந்து 4 கலர்ல வருகும். கலர் நாலு நீலம், தெமிலி, ரோஸ், பச்சை. அதே மாதிரி தலஹானி வரக்கு வந்திரோம். இதுல வந்து 12 பீஸுக்கு வந்து 3 டினார் தான் வரும். இதுல நிறைய டிசைன் இருக்குது. அது சொல்லி டிசைன் மாறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. இதுல வந்து 12 பீஸ் மட்டும் எடுக்கணும்னு சொன்னா 3 டினார். நீங்க வந்து 12 பீஸ் தலஹானி வரையும் 12 பீஸ் பெட்ஷீட் எடுக்கணும்னு சொன்னா 9 டினார் போயிட்டுங்க ஃப்ரீ டெலிவரி. யார் சார் தெரிஞ்சு எங்களுக்கு கால் பண்ணுங்க. எங்க நம்பர் வந்து 56 67 86 17. அடுத்த நம்பர் வந்து 66 78 96 17. அதே மாதிரி அருண் ஃபேஷன் வந்து ஃபர்வானியா கத்தனால மேங்கோ ஹைப்பர் ஷாப் நம்பர் 22 இருக்குது. यार से टेंशन वंदे डिगो मेले ए वागे में अपनी फैशन दिए ने फरवाने कथा हदर मैंगो हाइपर के शॉप नंबर 20 देख काटा रे ओने विला गांडा तुलो